Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen yuqarribuna ileyke ya Rabbel alemin. Biz keçen sabahtan en büttük. Jalpı tavabi'di büttük ha. Jana bir aytıp koyun. Tavabi'de biz akırkısından ne aldık? Bedel menen atfı beyan aldık. Bardık atıfül beyandı bedel dese bolatken, bardık bedelde atıfül beyan dese bolatken illa fi halateyn. Eki uçurda gana ne bolatken? Atıfül beyan gana kıla alat ekensin, bedel kıla albayt ekensin degenmiz. Birincisi munadada dedik. Munada nakira maksud olsun, ce munada mufrat alem olsun. Keyingisi ne dedik? Egerde oşol bedel alem bolup aliflemsiz bolup bedel alem bolup cana aliflemsiz bolup nege emege mudof bola turgan bolsa mushtaqqa mudof bola turgan bolsa ne bolatken uşul negizi uşul tip duru idofa alып keliştik durus emes dedik. Onun için idofa alып keliştik ne dedik? Oşol alemge çeyin alem menen mushtaq aliflem mındaykan uşul jerde alem aliflemsiz keldi mushtaq aliflem menen keliştigi şart ele. Ökönün ortasına ne alıp keletkenmiz? Aliflem menen kelgen bir söz alıp keletkenmizde. Oşonda bunu ne kılabız? Atfil beyan kılabız. Bedel kılalbayız. Turav? Çünkü bunu Ahlul Hicaz'da degenimiz ha. El-Babu Thani. Bu ikinci bab. Fil ismil mabnidagi eken. İkinci bab, birinci bab ne oldu le? Mu'rab bolgan le de bu. İkinci bab ne olup kaldı şunda? Mabni isimler olup kaldı. Ve huwa oşo mabni isim. Bu jerde ne çıkıp ketdi? Feil menen harf çıkıp ketdi. Turav? Feil menen harf çıkıp ketdi. Ya. Ava mu'rabda çıkıp ketdi. Ve huwa ismun deydi. Al neken huwa degen ism mabniga ismun. İsmun degen bu jerde ne bolat eken? Cins bolat. Kanday cins desiңер? Oşol murakkab bolgan cinsde kamtıydı, ismde kamtıydı, mufrat bolgan ismde de kamtıydı. Oşol murakkab idofi bolsun je, isnadi bolsun ayırması yok, murakkab mezci bolsun ayırması yok. Bardığın kamtıp ketedi. Düşünüyor musun? Vakağa gayru murakkabin ma'a gayrihi degen ne bol beretken uşul fasıl bol beret negizi. Hal birok qoyt bol beret. Maqul bu? Bimanzilatil fasıl deb aytsak bolat. Al ismun vaka'a oşol isim payda bolot eken ne ol? Gayru murakkabin ma gayrihi de. Özünün başkası menen birikpegen abalda ne olotken? Kelet eken je payda bolotken desең bolat. Çünkü bu жерден negizi mında aytkanda oşol mufrat sözlөрдү aytыкысы келип турат. Tamam? Negen? Gayru murakkabdan ne çık? Uşul jerde kotorganda uşun kotorosуңар. Oşol ısım gayrihi degen kayakaytı, ısımga kaytат. Oşol ısım özünden başkası menen ne olotken? Birikpegen abalda ne olotken? Payda bolotken je keletken desең bolat. Biroq uşul jerde murakkabdan maksat kayсы murakkab? İsnadi же idofi? Ha? Ya. İsnadi же idofi da kirip ketedi. İbn Hacib menen İmam Zamakhshari, mona İmam Hidayet Nahun muallifin üçöөнүн көз карашын карай турганбыз жок. Ушул мураккабдан максат isnadi гана максат кылынат. Түшүндүр? Ким? İbn Hacib, İmam Zamakhshari, mona Hidayet Nahunun muallifinin көз карашында ушул жерде murakkabdan maksat negen? Murakkab isnadi gana. Mazji, idofi bardыгы ne bolatken? Bunun içine kirбей калаткен. Oşol sebepten oşol mabni degen isim ne dese al ne bolatken? Özünden başkası menen isnat taraftan min haysul isnat taraftan birik mesele ne bolatken? Al mabni isim eken de. Oşonda bulardın oşol 3 alımның көз карашында neler mabni bolup ketdi? Murakkab mazji dele. Murakkab idofi de. Mesela Abdullahi. Uşul jerde abdu degen oşol ne bolatken? Uşul mabni ala dom bolat. Allahi degen mu'rab bolat biroq bularning көз карашында dele. Nega? Allahi degen kasran kim alып kaldı hada kasran? Zayd apkel, Abd apkel dedi. Oşol amil bolup atat. Turav? Jo'sa Hadramaut deyle. Bunda da ne bolatken? Bul dağı mabni bolatken. Düşünmedinglar. Oşol murakkab idofide dağı birincisi mabni bolat deysиңер, ikincisi mu'rab bolat. Nega dese anın kasralarını kim alып келип atat? Abd apkel atat da.
Ошол себептен бул алым кимди ээрчиптир? Кафияны ээрчиген Ибн Хажиб. Ибн Хажиб менен Замахшаринин пикири бир болгон. Түшүндүңөрбү? Ошондо карайсыңар. Ооба. Мудоф, идофи, murakkab mazzi, murakkab idofi, mufrad сөздөрдүн бардыгы не болот экен? Ушул 3 алымда мабни болот экен. Калган алымдарда булар мабни болбойт. Му'раб дагы болбойт. Сүкүн бойдон сакталып турат. Качан амил келсе же мабни болуп кетет, же му'раб болуп кетет. Бирок булардын пикири туура эмес негизи. Некен? Имам Хажибдин дагы, муаллифи дагы, Имам Замахшаринин да пикири туура эмес. Жумхурун нухат не дейт экен? Алар сүкүн бойдон турат. Зайд дейсиң да, Зайдун дебейсиң. Зайдин дагы дебейсиң. Зайдан дагы дебейсиң. Жөн эле Зайд деп турасың. Макулбу? Некен? Ошол себептен булар не дейт экенбиз? Буларды сүкүн дейсиң, му'раб дагы дебейсиң, мабни дагы дебейсиң. Ага амил келгенден кийин, андан кийин анын му'раб же мабни экендиги ачыкка чыгат. Ал жекелик формада анын мабни экендиги ачыкка чыкпайт, же му'раб экендиги ачыкка чыкпайт. Бул кимде экен? Жумхурун нухат. Бирок Ибн Хажиб, Имам Замахшари, имам мына муаллифинде не болот экен? Буларда ошол мураккаб иснединен башка сөздөрдүн бардыгы не болот дейт? Идоф эме болот. Мабни болот дейт. Бирок ошол муфрад сөздөр болсун же мураккаб экиге бөлүнөт дейт. Идоф анан не экен? Мазжи дедик. Бул мына жерде эме чыгып кетти да. Иснад чыгып кетти. Ушул жерде мураккаб идофиде не дейт? Мудофун илейхи му'раб деп айтабыз. Түшүнгөрбү? Аны да кошуп албагыла. Чыкты ибара чыкпадыбы? Гойре деген не болот? Хал болуп берет, а? Зайдпы? Зайд сүкүнгө мабни болот деп айтат. Некен? Сүкүнгө мабни болот деп айтат. Эки мазхаб түшүнүңөр, а? Ушул 3 алым бир тарап болот, анан калган алымдар бир тарап болот да, бирок туура пикир булардын пикири эмес. Наргы жумхурун нухаттын пикири туура. Биз жекелик формадагы сөздөрдүн бардыгын не кылабыз? Сүкүн менен токтойбуз. Түшүнүңөрбү? Бу астын карасаңар, ау шабаха деп атат. Бул каяка атыф болот? Ахсант, вакаа болот. Ау шабаха ва хува исмун дедит. Mabniyya деп окуйсуң, а? Mabniyya мафулун бих кыласың. Шабаханын ичинде хува деген фаил бар кайкайт, исимге кайтат. Ошол ысым каяка окшойт экен? Мабни асылдарга окшойт экен дейт. Эмнесинде десе би ан якуна деп эмне ошол сүрөттө берет. Түшүнгөрбү? Бул жерде ба сабабия болот. Некен? Ба сабабия болот. Бирок неге? Эмне үчүн ба сабабия дебиз десең, мабни асылга окшогондор дейт. Ошол окшогондор кандай себеп менен болот десе, би ан якуна ушундай себептер менен деп өзүнөн кийин мусаббапты баяндап келет. Түшүнүңөрбү? Ба сабабия болот плюс баяния болуп берет. Некен? Өзүнөн кийинки мусаббап бар да, ошол мусаббапты биз не дедик? Жок, мусаббапты не кылып берет экен? Мына сабаптан кийин келген сүрөт баяндап берет. Түшүнүңөрбү? Кеттик. Ошол жерде булар не кылды? Бул муаллиф мабнилерди жалпылай 3кө бөлүп койду да. Некен? Мабни асылдар бар экен. Анан мабниге окшошкондор бар экен. Булар да мабни экен. Анан мураккаб иснади болбогондор дагы не болуп калат экен? Мабни болуп калат экен. Буларда мабнини 3кө бөлүп койду жалпы. Таксим макулбу? Муфрад, анан мураккаб мази, мураккаб идоф булар мабни болот экен. Бул биринчи вачы. Анан бизде мураккаб мабни асыл деп өткөнбүз. Ким эле? Харф болот, анан мади болот, анан амр ал-мустакбал болот. Хадыр. Ушул үчөөсү мабни асыл болду. Эми ушуга окшогон исми ишара, исми маусуллар бар экен. Некен? Ушулар не болду? Мабни. Ошондо не болот экен булар? 3 мабни чыгып калды ошондо. Макулбу? Эми ар бирин өзүнчө келет. Мислу деп атат. Некен? Хуа мубтада болот, исмун деген не болот? Хабар болот. Вақау деген не болот? Ошо жумлатун фиалиятын исминин несі болуп берет? Сыпат болуп берет, исм деген накира. Туурабы? Кандай десем ушул сыяктуу дейт. Мисл алиф, ба, та, са. Бул жерде тамгаларды алып келип койду го. Бирок ушул тамгадан максат исм максат кылынат.
Alif, ba, ta, sa деген аты бар ғой, аталуысы. Misal b tamğasını ne de ataysın? Ba'un деп атайсың да. Ошол b tamğanın, b tamğanın. Ошонун аты кантип аталат? Ошол максатына. Ba'un деп. Макулбу? Булардын бардыгы мисилге не болуп берет? Mudofun ileyhi болот. Макулбу? Болгону бул жерде хикая менен алып келди. Алифун, баун, таун, саун деп окуй бересиң. Вахидун, васнани деп көрдүңөрбү? Бирок не болуп калды? Bulardın bardıq oşal misillерге ne ol beretken? Mudofun ileyhi bol beret fi mahalli jar bol. Şunları bura hikayeten bulardı bardı urof men akılgen bular. Alifun, ba'un, ta'un, sa'un deydi. Baya tamgalarını etibarga alıp algıladı, makul mu? Tamgalarını etibarga ala turgan bolsak bul tura emес çıkıp kaladı. Wa mislu deydi. Wahidun, wasnani, wa salasatun. Uşul üçöğüsten ne olatken? Bular dağı oşal mufrot bolup kelgendikni. Mufrottan maksat ne dedik biz? Murakkab, gayri murakkab musnadi degan so'zda, ma'qul? Va ka lafzi zayd. Nekan? Misali Zaydning lafzi siyaqti u deydi. Va wahdahu. Nekan? Zayd degan so'zni o'zini yolg'iz ayta turganmiz Zayd deb. Bu da mabni bo'ladi ekan. Fa innahu deydi. Ne bo'ladi ekan? Ushul Juldi javob berasiz, buni fasiha deb aytasizmi? Fasiha bo'ladi. Ma'qulmi? Endi biz uşul nerselerdi bildik mi? Emi anda uşunday bo'ladi degan so'zda. Negen? Bulardın sen mabni ekenligini bilding da. Fa innahu mabniyun bil fi'l ala sukun. Bular ne bo'ladi ekan? Halan, hozir uchurda sukunga mabni bo'ladi ekan. Qaysi uchurda esa wahdahu g'oyr musnad bo'lgan abalda degan so'z. Ma'qulmi? Negen? G'oyr musnad bo'lgan abalda ne bo'ladi ekan? Bular sukunga mabni bo'ladi ekan. Va mu'rabun bil quwwa. Bular ne bo'ladi ekan? Murakkab bo'lgan abalda ne bo'ladi ekan? Murakkab bo'ladi ekan. Murakkab bo'lgan abalda mu'rab bo'ladi ekan, o'zgaruvchi bo'ladi ekan. Uşul жерде bil fi'l menen bil quwwa degan bul mantiqdagi termini ko'rsatadi. Bil fi'l misali qarag'in. Jash bola jazav jazbayбы? Jazalab birinchi klassda bola. O'shoni misali atini Zayd deb qo'ydim. Zaydun katibun bil quwwa deysingda. Nega? Al kelajakda yozilgan narsa bo'ladi. Salahiyati, qudrati jetmaydi. Jedet. Biroq bil fi'l jetmaydi. O'sha sebepten Zaydun katibun, Zayd kishinaga jash bo'lsa bil quwwa deb aytasan. Biroq hozir sen ne deysiz misal? Hozir sen yozib atgan bo'lsang misal o'shol narsani. Ne deysiz? Zaydun misali adilet ne deysiz? Katibun dastan ila dastan katibun bil quwwa deb aytasiz. Yozib atgan bo'lsang. Bu mantiqdagi ilm o'shol misali mantiqda arot degan tema var. Arot degan ne? Adamga kelib ketuvchi narsa. O'shol arot lazim bo'ladi, yoki mufarriq bo'ladi. O'shol misali adam kulib atganda ne deysiz? Zaydun dahikun ne deysiz? Bil fi'l deydi. Hozir kulib atadi. Biroq bil quwwa degan negen o'shol kulganga narsa jetadi. Qudrat deydi. Bil quwwa degan mufarriq, ajraydi. Yo'q, naborat. Bil fi'l degan ajraydi al. Sen ömür boyu kulesin bu. Bil fi'l degan mufarriq bo'ladi. Bu sen hozir kulib atganing fi'l degan so'z qanday? İşke aşıp atadi degan so'zda. Quwwa degan kelechakda ishga oshadi degan so'z. Tushundinglarmi? Biroq o'shol kelechakda ishga oshganga qudrati jetadi. Tushundinglarmi? Aw shabaha deydi. Ne bo'ladi ekan? Bunda aytganda sukunga mabni bo'ladi, hozirgi uchurda degan so'zda. Jekeche qo'llanib atgan uchurumda degan so'z. Bil fi'l degan so'z jekeche qo'llanib atganda sukunga mabni bo'ladi ekan. Va ma'rab bil kelechakda tarkib qila turgan bo'lsang isnadi tarafdan ne bo'ladi ekan? Anda mu'rab bo'ladi ekan degan so'z. Chiqdi? Aw shabaha. Bu ne oldu? Bu ikinci anıqtama bo'ldi. Sebebi bu mana va huwa ismun waqa'a ghayra murakkab ma'a ghayrihi degan bu o'shol birinchi taqsimning anıqtaması bo'ldi. Lekin bu birinchi taqsimning anıqtaması bo'ldi. Aw shabaha mabni ila asl bi an yakuna degandan boshlab ne bo'ladi ekan? Bu ikinci taqsimning nesi bo'lib beradi? Anıqtaması bo'lib beradi. Ma'qulmi? Mabni asıllarga o'xshayotgan. Qaysi tarafdan o'xshayotgan desa bi an yakuna fi dilalati ala ma'nahu. O'sha mabni asıllar, o'sha ma'nahu degan qaysi ketadi? Mabni asılga o'xshagan neler? Alfazlar deysinglar, ismlar. Mabni asılga o'xshagan ismlar, o'shol ismlar o'z ismlarning ma'nisine dalolat qiluvda nega muhtoj ekan? Qorinaga muhtoj ekan.
Bi an yakuna fi dilalati ala ma'nahu. Ala ma'nahu degan qayerga mutaalliq bo'ladi? Ahsan, dilalega bo'ladi. Oşol manini tushundiruvda deysinger. Oşol ismdardın manisini tushundiruvda qaysi ismlar? Mabni asılga o'xshagan ismlar. Hu degan domirni qayerga olib borasizlar? Tegi aniqtama olib borasizlar. Va huwa ismun shabaha mabniyal asl deb o'tpaymi? Oşol ismga olib borasizlar. Tushungur? Ma'nahu degan qayerga olib borasizlar? Boshindagi ismga olib borasizlar. Tushundingmi? Aw shabaha degan shabah içinde huwa degan ne dedik? Fe'l bordi. Anda qayerga olib borasizlar? İsmga olib borasizlar. Tushundingmi? Oşol ismdin manisini, oşol qandaysa mabni asılga o'xshagan ismdardın manilerini tushundiruvda oşol ismlar nega muhtoj bo'ladi ekan? Bunday aytganda bir lafız bir maniga qo'yildi da, oşol manini tushundiruv uchun bular ne bo'ladi ekan? Muhtajan ilal qarina. Ilal qarinatin degan qayerga mutaalliq bo'ladi? Muhtojga bo'ladi da. Yakun meni ma'ni chiqmaydi. Muhtoj ne? Ilal qarina bo'ladi. Qarinaga muhtoj bo'ladi. Fi dilalati degan qayerga mutaalliq bo'ladi? Emi yakunga bo'ladi shu. Ma'qul? Yakunga bo'ladi. Tushunarmi? Muhtajan degan yo'l ne bo'ladi? Ya. Jo, mastar bo'ladi muhtajan degan. Ne bo'ladi? Mastar bo'ladi bu yerda. Jo olsa nima deb qo'ysanglar, mushtaq deb qo'ysanglar. Kavunni nesi bo'lib beradi? Xabar bo'lmaydi. Yo'q, nima bo'ladi ekan? Xabar bo'lib beradi, ahsant. İçinde huwa degan qayerga qaytadi? Qayrala ismga qaytadi. Tushunarmi? Yakundun huwa degan içinde ismi var ekan, qayerga qaytadi ekan? Oşol isim ma'nahu degan domir kavundun içindeki ismiga qaytadi, huwa degan. Tek ismini olib borbaysizlar. Biroq huwada maqsad ne bo'lib qoladi? Ism bo'lib qoladi-da, tushunarmi? Jo bo'lsa oşol ismga da olib borsanglar bo'laveradi, ayirmasi yo'q. Bi an yakuna ismu va yakuna al ismu allazi shabaha mabniyal asl. Oşo mabni asl isim deydi. Özünün manisini, özündeki manini tushundiruvda nega muhtoj bo'ladi ekan? Qarinaga muhtoj bo'ladi deydi. Oşolsa muhtajandın içinde huwa degan ne var? Fa'il bor da. Turadi? Ne bo'ladi ekan? Muhtoj degan bu ismi fa'il bo'ladi, jo bo'lsa masdar bo'ladi. Ne bo'ladi? Oşol kavunning xabar bo'lib beradi. İçinde huwa degan fa'il bor, qayerga qaytadi ekan? Qayra ismga qaytadi. Ma'qulmi? Ma'nahu degan domir ismga qaytadi. Uşulardan barda huwa öketen humdan yakundun içindeki huwa domirge qaytarsanglar bo'ladi. Oşol domirden maksat isim bo'ladi. Je başındagi ismga qaytarib qo'ysanglar bo'laveradi. Tushunarmi? Kal ishara deydi. Misal ishara. Va ha nahwu haula'i deydi. Haula'i degan tetigi degan so'z. Uşul jet musharun ilayhi. Ne ishara qilingan adamlar ko'rsatilmasa, bunun manisi ne bo'lmaydi ekan? Açıkça chiqmaydi ekan. Va nahwiha deydi. Jana ekan? Jana o'sha deydi. Aw yakuna qayerga atib bo'ladi? Ahsant. O'shol yerda yakundun o'zini atib bo'ladi deysinglar. Ma'qulmi? Yakun o'zidan keyin fi dalalati ala ma'nahu degan neler ma'muldar keldi-ku. Turadi? O'shol ma'muldarning o'rniga ham shuni qo'yasizlar olib borib. Aw yakuna deb o'qisanglar, birinchida yakun ne oldu? An keldi-da. Bunda aytganda bular bunday o'qiladi-da. Aw shabaha mabni asl deysinglardagi negan? Aw yakuna ala aqalli ne bo'ladi ekan? Mabni asıllarga o'xshaydi. Qaysi tarafdan dese, birinchisinde dedi. Özünde manisini tushundiruv uchun bir qarinaga muhtoj bo'ladi dedi. Aw yakuna o'sha mabniga o'xshaganlar ham qanday tarafdan bo'ladi desa, ne bo'ladi ekan? Ala aqalli min salasati ahruf. Ne bo'ladi ekan? 3 tamg'adan ala aqalli emas, ala aqalla deb o'qisizlar. Ma'qulmi? Ala aqalla min o'sha 3 tamg'adan az bo'lganligi uchun o'sha tamg'a ne bo'ladi ekan? Bul dağı o'sha mabni asliga o'xshashib ketadi ekan. Harflar 2 tamg'ami? Kebir isimlar var ekan, ikili tamg'a ekan, ne bo'lib ketgan? O'sha mabni asliga min haysul huruf o'xshashganlikdan mabni bo'lib ketgan. Kebirler olsa manini tushundiruv tarafından o'xshashgan. Misal ismi ishara özünündeki manisini tushundiruv uchun boshqaga muhtoj bo'ladi. Harfu jardağı özündeki manisini tushundiruv uchun ne bo'ladi?
başka isimga muhtaç bolat degenmiz. Bul kayсы taraptan? Min haytul ma'na manini düşündürүү tarabına muhtaç boldat. Okşoştuk oşol taraptan bolup atat. Oşol sebepten mabni bol. Kebir isimler var eken tamga taraptan okşoşot eken. Tamga taraptan. Düşünürü oşol sebepten mabni bolat. Aw aqalla min salasati ahruf dedik. Aw tadammana bul kayga atıf bolat kayra? Yakundun orduna atıf bolat. Aw tadammana ma'nal harf dedi. Negen? Oşol harftin manini ne kılgan? Kamtu alуу sebebinden ne bolat eken? Mabni bolat eken. Düşündürü? Oso şabahadın içine ne kança mabnini kirgizdi? 3 mabnini kirgizdi. 3 türdü mabnini kirgizdi. Düşünüyorum. Tedigi av dep atıf geldi. Oşoğa çeyin bir bunda aytkanda mabninin bir türü bolup kaldı. Avdan keyin 3 mabninin nesi bolup kaldı? Türü bolup kaldı. Çünkü oşol settim o akırgısını avdı tadammana de fatha men okuzan. Bi en tadammana ma'nal harf dezinir. Oşol harftin manisi ne? Kamtu algandığı sebepti mabni asıllarga ne oldu deydi? Okşoşup ketdi deydi. Ya. O ne? Çok dommana degen söz bu yerde. O. Fa'ala vazında da. An ne de okusun? Eğer de sen bunu fe'l madi deyip turgan bolsaң, bul aslında tatadammana bolup kalgan. Neken? Bul öz dommana öz. Dommana degen kamtu degen söz. Аны fe'l mudorisi tadammana bolat. Tadammana degen bul fe'l lazim bolup kalat da. Neken? Tatadammana degen lazim bolup kalat. Düşünüyor? Kamtıldığı bolup kalat. Oşol kamtıldı, makul bu? Köpünçe galiben tatadammana, tatafa'ala bazındagılar lazim bolup kalat galiben. Dommana degen ne bolup eken? Mutaaddi oşol zaman içinde dommana bu tadammana fe'l mudorisi bolup ketdik. Ma'nal harf. Harf manisini kamtıydı eken. Nahvu za ve men deydi. Za ismi işare bolat, men degen ne bolat? İstifham bolat. Özü şeyh ne kılıp koydu? Bi en yekuna fi delaleti ala muhtacin ila qarinatin kalişen nahvu haulai ve nahvu dedi. Turav birinci mabni asılga okşoşkan birinci anıktamanı berdi dağım da aytkanda süretünü. Kaysı süretten okşoşkun berdi ağa misal berdi. Aw yakuna ala aqalla misalat ahru dedi. Yemi kayra misalını beriş gerek dedi. Oşuğa. Misalını berip aw tadammana ma'nal harf deptir anan ahada aşara deş gerek dedi. Көрünür? Birincisinde bayağı okşoş tarafının süretini berdi dağı ağa misal berdi. Andan keyin ökösünü ne kılıp koydu? Prama anıktamasını berdi dağı ököteyin. Andan keyin ökösüne tartip men berip koydu. Naburat başında kanday başlagan bolsa oşonday tartip menen başlaganda ne bolat? Awla bolat da bayağı torip ne kılbayt? Çataştırıp ayt. Çıktı mı çıkmadı mı? Ve ahada aşarı. Aslında ne olgan bul? Ca'a ahadun ve aşarun bulganda. Bu ne de tarifleyiz? Mabni alel fethi el cüz'ayn diye tasmar. Fi mahalli raf fa'al fi mahalli nasb maf'ul bih diye. Ce fi mahalli cer mudafun ileyh diye tasmar. Mabni alel fethi el cüz'ayn diye. Hı? Şunlar mı? İla 19. Kançaga çeyin eken 11'den 12'ye çeyin. Biroq arasından 12 ne olup ketet? Al çıkıp ketet al muğrab da. Şunlar. Oşol sebepten ve ahada aşara ila 19 degenden keyin oşol isna aşar sözsüzde ihtiras kılıp çıkarış gerek. Hı? İlla isna aşar deş gerek eledi. Çıkargan жоқ şeyh. Bul dagı ne olup kalat? Naqıslık olup kalat bul dagı. Ötülek misin? Ha? Nahmir bunun nemesi emas da, bu tanık emas da, значит bolbayt da. Eğer şeyhtin özünün nemesinden ötkendizden da korina kısak bolatırlar da. Çünkü çıktı mı? Jalpı ne varken? Bunda aytkanda bizde mabni asıllar varken ha? Oşo mabni asılga okşogondorgo kayсы taraplardan okşoşot eken? Tamgası taraptan, manisi taraptan, anan içine tamgаны kamtıp alуу tarabынан 3 nerse okşoşot eken, oşol 3 teң ne bolup kalat eken? Bular negen? Mabni asılga okşoştogunduktan mabni bolup kalat eken. Anan kebir mabniler bar eken, bular murakkab isnadi bolbogonduktan mabni bolup kalat eken. Düşünüyor, düşünmediңер бе? Мындай окуп ошондо.
Doska qaratqın. Mabni dedik. İsim dep koyun ha. Ne olatken aşonda? Mabni ne olatken? Oşonda mına jerde mınday deysiңер. Mabniyun neken? Bi an şabaha mabniye el asıl deysiңер. Neken? Kebir mabniler varken mabni asılga okşaşkonduktan yol ketken mabni bolat deysiңер dagы bunu üçke bölösüңер. Min hayth dilalatil ma'na deysiңер. Negen? Min hayth dilalati. İkincisi min haythu adadil huruf. Anan ne olur? Ha? Tamga taraftan okşaşat da bu. Min hayth ne olur? Min hayth tadammana harf deysiňer. Uşunu çıkarasınlar. İkincisi ne olur şonda? Mabniyun bisebebi ne deyiz? Bisebebi gayr terkib el isnadi deysiňer da şunda. Şunlar mı? Uşunu bölüp çıkarıp koysunlar. Bol. Çünkü ve hâdâl kısmı kaysıl kısmı gen? Kaysıl? Ha? Ya. Bunu oşal mına ne solpat? İkinci taksim geçiriyorsunlar. Ne olurken? Avu deva birinci atıftır o. Matuf aleyhi emas. Matuftu maksat kılınıp. Hadal kısım degen ismi işare oşal matufka ketedi. Kaysıl matuf dese en birinci matuf. Makul bu? Seve oşal avu şabaha mabniyel asıl dep atpayбы? Uşul tetigi birinci atıf boldu da. Biroq kalgandары avu şabahanın içine atıf bolup atat. Düşünýärmi? Bu keyingi mucizede en yakuna fi delalati aw yakun ala aqalla aw tadammana degen bular oşal şabahanın içindeki bir cüz'iga ne oldu? Atıf bolup atatda. Düşünýär oşal sebepten eken aw şabaha ve hadal kısımda maksat oşal aw şabaha mabniyel asıl aytasınlar. Mabni asıllar ne olatken? La yasiru mu'raban aslan ne olatken? Negiz ile ne olbayken? Mu'rab bolboydy. Kanday negiz ile mu'rab bolboydy degen ne bolup ketdi? Al mufrad bolup ketsin. Murakkab bolup ketsin. Mazji bolup ketsin. Isnadi bolup ketsin. Ayrılması yok deydi. Makulu? Taptakır ne olbayken? Mu'rab bolboyken. Uşul işara bolup atat. Uşul ikinci işara bolup atat. Üstündegiler ne bolup ketken? Keyin murakkab bolup ketet degenge işara bolat. Özü wa mu'rabun bil quwwa degen oşal üstündeginin bayağı ma egerde tarkib bolsa eken mu'rab bolup ketet degenge işara bolat oşal dene. Biroq muna jerdagi ikinci işara bolot. Tawkid dep atat. Makul bu? Wa hukmuhu deydi. Qaysi hukum? Ha? Ha, mabnidin hüküm deysiňer. Qaysi mabni dese oşul mabni asılga okşogondor men mabni asıldın özü deysiňer. Deken mabni asılga okşogondor jana mabni asıldın özü dep aytasыңар da. Oşondo qaysyl kirip ketet? Ya. Jok. Mo kirbey kalat, no gana kiret. Negen? Mabni oşonda mabni asılga okşoşkondagı mabni asıldın özü dagı deysiňer. Makul mu? Muşabbah da muşabbah bih da kiret bu jerge.
Maqulbu? Şabahadagi o'xshashuvchi kim bo'ladi? Mabni asıl'a girdiniz mi? Ha? Mabni asıl ayısı. Mabni asl bu. Harflar da bular. Hatta o birinci girdirdi. Birinci kısma girdi yanında. Qaysi? Alçada çeyin girdi. Şimdi Agachayin kirgan jo'q, agachayin. Ali, Ba, Jo'q, alar al mufrad, al alif degan al atini aytib o'tadi, ism. Aga kirgan jo'q. Mana ha ula deb o'tmaydi. Mabni asl deb o'tmaydi, bu ikkinchi tarkibga kirib o'tadi. Bu birinchiga kirgan jo'q. Shuning uchun men bu. Amin okşo. Jo'q, ol ona alif ba tasaga o'xshash emas. Au ha degan domirni aytasың sen. Al ha ol fe'lning o'zining tamg'asi ol. Ne diyor anlayız. Ne bu yedi var. Yok. Kol gibi sana saklı değil. Ziradan geldi var. Harf. Bu qaysi harf desa tetigin boshida o'tdik-ku. Amr harfmi? O'shani aytgisi keldi. Nozini aytgan jo'q ani. Jo'q. Kitobning boshida neni o'tdik? Mabni asl deb o'tdik-ku. Mabni asllari neler? Fe'l, amr, hadir anan ne bo'ladi? Modi bo'ladi anan harf bo'ladi deyotganmiz. To'g'ri? Cemil. O bardiq harflar. Bu o'shani aytdi. O'shalar mabni asl bo'ladi. Anan o'shaga o'xshaganlar deb o'tadi. O'shalar. O'shalar ne bo'lmaydi ekan? Hech qachon tarkib ne bo'lmaydi? Mu'rab bo'lmaydi. Al o'zi kelsa dele, anan boshqa ne bo'lib kelsa dele? Tarkib bo'lib kelsa. Bu ittifoq nuhatlarda. Goliban değil. Ne? Mabni. Mabni'nin değil. Goliban değil. G'oliban emas, doimo mabni bo'ladi. Qayoqda mu'rab bo'lgan ko'rding? G'oliban degan keyda mu'rab degan so'zda. Goliban fathaga mabni. Qaranglar. Bu yerda alif ba ta sa degan ushul yerda shayxning o'zi qatorchiligi, mana hashada o'zi alifun baun deb aytish kerak edi. Alifun baun taun faun deb ushul tamolardan atalışını olib kelish kerak edi, ism bilan atalishligini. O'zlarini olib kelbish kerak edi bu yerda. Alar mufrad so'z bo'ladi. Mufrad degandan maqsad musanna men jam emas. Al musanna bo'lib, jam bo'lib, mufrad bilan ayirmas yo'q. G'iloni bizga tarkib isnadi bo'lsa bo'ldi. Mufrad degandan maqsad musanna jam bo'laversin, anda da mabni bo'lib ketaveradi. Biroq ne bo'lish kerak ekan? Isnadi bo'l. Emne uchun mufrad va musannan kirgizadi? Isnadi degan kirib qoladi bu yoqda. Isnadi degan musannada, ko'rdingmi? Ulardan ehtiroz emas bu yerda. Tushundingmi? Oshol sebepten mo doskadan chizganim al ismul mabni degani bu ikiye bo'linayotgan ism mabni. Birinchisi ne bo'layotgan? Bu yerda ismu mabnida maqsad bular bunda aytganda ne bo'ladi? Ismu mabnilar oshol asli mabnilarga o'xshash qilganda sebepli mabni bo'layotgan. Ana ne bo'layotgan? Isnadi bo'lganligidan. Mana yerda ne dedik? Bu yerda ikki mazhab bor. Mana qaytarib qo'ygan bir. Qaytardın mı? Buna yerda ikki mazhab bor. Buna yerda wala murakkab negan? Mu'raba. Ne deyiz? Wala mu'rab wala mabni عند جمهور النحاة deysizler. Şunlar mı? عند بعض النحاة. Makul mu? عند بعض ne olat bul? Mabni bulat. عند بعض degende maksat kim? Ha? İbn Hacib Az-Zamakhshari bulat. Az-Zamakhshari bo'ladi da. Shari. Anan ne bo'ladi? Muallif Hidayat nahv deb aytasizlar. Ma'qulmi? O'zim bunoni negizi qanti boshidan qanti bo'lib qo'ygan yaxshi. Boshidan qanti bo'lib qo'yganlar yaxshi bo'ladi. Sizlarga gerda tushunmaysizlar. Mabni asldan qaysi bo'ladi? 3 narsa chiqadi. Ha? Madin deysizler. Anan al-amr
Ne olur? Anan harf болады. Hem ушуга окшогондор бар экен да. Шабахан içinde ne var eкен? Buna mabni дейсиңер. Ушул mabniden maksat mынанын içinde ne var? Huwa бар, мынага кайтат да, туурабы? Ушул mabni ne дейсиңер? Булар дагы 3кө бөлүнөт экен да. Макулбу? Канчага бөлүнөт экен? 3кө бөлүнөт. Биринчи ne dedi? Başındагы айткандай? Min haythu dilalatul ma'na дейсиңер. Min haythu dilalatu al ma'na. Ikinci min haythu adadul huruf. Neken? Keyingisini ne deyiz? Min haythu tadammana al harf deysiңер. Түшүндүңөрбү? Ошондо не болуп калды? Негизи таксим ушундай чыгат өзү. Негизи таксим ушундай чыгат. Көрдүңөрбү? Мына үчөөсү неге окшош мабни болуп калды десеңер, мына үчөөсү ушул үчөөсүнүн бирөөсүнө окшошкондугу тараптуу дейсиңер. Некен? Ушул үчөөсүнүн бирөөсүнө окшошкондугу тараптуу дейсиңер. Түшүндүңөрбү? А мынанын мабни же мабни экендиги не болот? Эки мазхаб чыгат бул жерден. Кеттик. Ва хадал кисмуда максат не ошондо? Мына өкө мабни асылды да камдыйт, анан мабни нени да камдыйт экен? Шабаханын да камдыйт. Же болсо ал мабни ал мушаббах деп койсоңор да болот. Экен? Мабни ал мушаббах. Түшүнүңөрбү? Же мушаббих десеңер болот. Окшотулунган же окшошкон деп. Макулбу? La yasiru mu'raban aslan ve hukmuhu deydi. Hukmunda maksat ne eкен? Mabni asıl jana mabni ash-shabih dep koysoңор болот. Alla yaxtalifa akhiruhu bi ihtilafil awamil. Көрдүңөрбү? Ошо авамилдердин өзгөрүүсү себептүү анын акыры не болбойт экен? Ошо мабнилердин акыры өзгөрбөйт экен. Ошо мабниде максат не? Мабни асыл менен ошо асыл мабни асылга окшошкон мабнилер деп айтасыңар. Ва харакатуху дейт. Не болот? Харакатуху деген кайра мабниге кайтат. Hukmul mabni. Ушул жерде mabni ne болот экен? Mabni cins болот. Нени камтыйт? Mabni асылды да камтыйт, анан mabni асылга окшошкон mabnilerde aliflam cins болот. Түшүңөр? Mabni hukmul mabni десеңер, ошо al mabnide максат түшүнүктүү үчүн чыгарасыңар. Mabni асыл дейсиңер да үчөөнү чыгарасыңар. Анан шабихун bil mabni асыл деп туруп не кыласыңар? Андан дагы үчөөнү чыгарасыңар. Не болот экен? Ва харакатул mabni. Ошол mabnинин аракеттери не болот экен? Tusamma domman. Мында айтканда домма деп аталынат деген сөз доммага мабни болот деген сөз бул жерде. Ва фатхан, фатхага мабни болот. Түшүнүктүбү? Мисал карагыла. Хайсу не болду? Мабни аля дом. Амырбы? Хадырбы? Харфбы? Жок. Көрдүңөрбү? Ушуларга окшошкондугу тарап не болуп калды? Мабни аля дом болду. Кам не болуп калды бул? Экинчи фатхан дейли. Айна ne bul madibi? Ne olup kaldı? Amırбы, harfбы? Şabaha болгондуктан ne olup kaldı? Mabni bolup kaldı. Түшүңөрбү? Mabni alal ne oldu? Fath boldu. Kasra misалы. Ha, kasra misалы кайсыл болот? Ha. Haulai misалы. Azır kelet bizde inşallah. Azır daha kelet. Bularda bayağı eme. Neler? Asma ile afalda kelet neler? Faali vazınga түшкөн сөздөр бар. Ал жерде дагы бир канча мазхабтар бар. Акыры ро менен бүтсө мабни болот. Акыры ро менен бүтпөсө дагы башка. Ал жерде Бану Тамимдин өзүнөн дагы 2 же 3 мазхаб чыгат. Ахлул Хижаз биз бир мазхаб болуп берет ал жерде. Кеттик. Түшүнүңөрбү? Ва касран же болсо касрага мабни болот экен. Хаулайсын айткандай. Ва сукунуху вакфан. Не болот экен? Вакфан деген сөз кээде сүкүнгө не болот экен? О? Tusamma ne болуп экен? Домман деген мафул. Мафулун бих болуп аталынат деген. Домма болуп аталынат экен да. Ал кайсыл десе ошо мабнилер. Бул жерде максат домма болуп аталуу эмес. Мабни ала дом болот деген сөз. Макулбу? Бул жерде карагыла. Биз өзү өзгөрбөйт деп атабыз да. Анан бул жерге келип кантип домма дейбиз. Кантип фатха деп айтабыз. Кантип касра деп айтабыз. Кантип сүкүн деп айтабыз. Жок. Мен айтып атам да, биз не дедик?
ahir la yaxtalifu ahiru bi ihtilafil avamil dedik dağı. Hem anın hareketleri domma bol atanlatken, fatha bol atanlatken kesir al. Bundan qarasam taarut emas mi? Özün özgörбейт deyot. Anan qayra ahırı domma bolat, fatha bolat degende maksat negen? Oşol mabnilerдің akırları uşunday nerselerge mabni bolup kiret degen söz. Daima bir nersege mabni bolup kelbeyt. Kelbeyt dep bir nersege mabni bolup kelet dep düşünün olba deyit. Kede domaga mabni bolat, kede fatha. Eng mabnilerde eng jakşı bergen şuzur zahab bolat. Qaysi kitap? Avduh Mesalik dağı, Elfiyet ibn Malik dağı, Mughni Labid dağı, Mulla Cami dağı mabnilerde şuzur zahab da bergenmiz. Hiçbir kitap. Mabnilerde qarayın, mabnilerden rahat alam dizin. İrci ala şuzur zahab. Şarh şuzur zahab. Şarhına maqul bu. O şey İbn Hişam özün şarhı da. Şarh öz İbn Hişam diline özün şarhı var boluş gerek. Tabalardan negizi Muhammed Muhiddin Abdülhamid'in Muassesatu Risale men çıktı. Oşol Muhammed Muhiddin Abdülhamid men algan jakşı bolat. Muhammed Muhiddin Abdülhamid'in taliqi menen ha. Sen matındın da yesi, şartın da yesi İbn Hişam bolat da. Şunları mabnilerde en jakşı kitap qaysı eken şuzur zahab bolat. Çünkü oşu sukun uhden qaytat. Mabniler oşo mabnilerдің sukunu bolatken vakfan degen söz. Maqul mu? Vakfan degen ne? Sukunan ne degen söz özü? Toxtoğunda degen söz. Maqul mu? Ve huve ala semaniyete anwa' deydi. Ne olatken? Bular qancha bölünetken? 8 türge bölünetken. Huwa degen qaysı? Mabnilerde aytып atat da. Neken? Qaysı mabniler oşonda? Hı? Kimisi ismi mabniden eköge kiret dedik. Mabni asıl dedik, anan mabni asıl okşogondor dedik. Ya. Bul jerge şabah kelek etedi. Neken? Emi qaragla. Allahu a'lem ve hukmuhu dep atpayбы? Ушул домирди mabni şabihun bil mabni asl mabni aslıga okşogondorго da qaytarsaң bolot. Qaytarsaң bolot. Egerde oşogo qaytarsaң ana mabni asılдар özgörüp kalat degen mayakta ihtimal kelet. An la yaxtalif ahiruhu bi ihtilaf avamil atpayбы? Oşo mabni asılga özgörgөндөр ne bolotken? Alarga avamilden kirүүsü менен akır özgörбейт деп atabыз. Turabы? Anda asıl mabni bolotken özgörүү ihtimal bar degen kelip çıkıp kalat da. Bирок ошол домирди ökö tengine bir cins kılıp kaytarıp koysak abzel bolot. Bирок mına vahuva degen jerge jetkende kayga kaytarasın em huvanı? Mabniyun şabihun bil aslıga gana kaytarılasın. Narga ne kıla albaysın? Kaytar olaysa vahuva degenden kийинки aksam ne oldat? Şabihun bil şabihke gana çektel odat da. Çünkü je bolbosa hukmuhunu kaya kaytarasın? Şabihke gana kaytarıp mabni aslıga kaytarbasaң da bolot. Anda ne degen mani kelip çıkıp kalatsın? Emi deyit. Uşul okşoşkon nerse avamilder menen avamilderдің kirүүsü менен özgөрбөгөндөн кийин asıl turgan nerse minbabi özgörбейт деген сөз да. Çıktı çıkmadı. Hukmuhunu ökö tengine kaytarıp durup manini çağır berseң bolot. Çünkü je bolboso neken? Bergi tömöndögü nerse özgörбөгөндөн kийин andan biyik nerse ne bolбойт? Özgörбейт da. Misalı jaş bala kelip senin balаңды uра албагандан kийин seni kантип urat? Turabı? Mümkün emes da. Turabı? Bul da oşondoy değil mi? Tömön nersenin avamiller kelip özgörtü albagandan kийин күчтүү нерсени не кыла албайт экен? Таптакыр өзгөртүрө албайт деген маани менен чыгарасың. Анда hukmunu ne дейсиң? Şabihke gana alып барасың дагы. Ошол an yaxtalifa ne болот? An la yaxtalifa ahiru bi ihtilaf avamilin içinde adnani kotorosун дагы. Neni? A'lani oşonun işara kıl beresin. Uşul adnani a'laga ne kıl beresin? İşara kıl beresin. Bu adna özü plus neni kam tafsirle beret. Şabihti bayanda beret dağı a'laga ne ol beret? İşara kıl beret dep. Kotorosун. Je bolboso oşol ökö tenginde ne ol beret deysin? Şarh bayan bolup beret aytasың. Çünkü çıkmadı. Men bunu aytkandymın sebebi eki wajyk men çağırsaňar bolot degenim da. Makul bir ele wajykka ne kılbagla? Çektel belgiler. Çünkü faslun el mudmarat. Yok.
Birincisi mudmarot. Birincisi ne eken? Domirler eken. İkincisi ve esmaul işaret vel mevsulati de okusunlar. Asmaga ne olur? Atıf bulat. Ve esmail af'al deysinler. Vel asvat. Uşul asvatlar negiz alımlarda talaş bar eken. Bular asvatlar bular isim emes dep aytatken. Isim degen alımdardın pikirinde kayaqa asvati dep okuysunlar. Eğer isim emes degen alımdardın pikirinde asvatu dep okuysunlar. Eki mazhab bar eken bu jerde. Çünkü vel murakkabat naqıl bu? Vel kinayat bulardan bardığı isim bolat. Murakkabat vel kinayatlar isim bolat. Çünkü ve ba'du zuruf deydi. Ne olarken? Hanan kebir zuruftar. Çıktı mı çıkmadı o? Hükmuhu deyen çıktı mı? Çıktı. Vakit kança oldu? 45 öttü. Жақсы, оны алып қоя, бұл бат-баттан іле. Şunu koyup aç. Mudmarat. Faslun el mudmarat. Emne için mudmaratı birinci ap geldiği dese, alımlar iki türlü cevap veretken buğa. Birincisi mudmarat a'raful ma'arif dep aytatken. Neken? Mudmaratlar bular belgilүүлөрдүн эң belgilүү болгондугу себептен экен birinci ap geldiği dep aytatken. Бұл birinci vacih. İkinci vacihı bulardan mabni ekendigine alımlardan ne yok deytken? Talaş yok dep aytatken. Көрдүңөрбү? Ошол mudmaratты birinci ap kelgendigi эки vacih менен деп айтабыз. Биринчиси экен a'raful ma'arif же болбосо bunun mabniliginde ne yok eken? Talaş yok eken. Эки vacih менен жооп бересиңер. El mudmar деп атат. Aliflen бул жерде не болот? Ahdi болуп берет. Макул? Ошол üstündөгү mudmарды айтып атат. Ismun wudi'a. Bu ne olur? Ушундай bir isim eken. Wudi'a koyulup tur. Bi iza'il ma'na degen wudi'anın emes düşüp kelken. Ma'mulu düşüp ketken bu jerde. Neken? Al isim koyulungan emnesin? Bir maninin tuşuna koyulunganda, lafız bir maninin tuşuna koyulat. Oşol lafız kaçan aytılganda oşol manini düşünüp etkensin de sen. Düşünüyor Oşol wudi'a bi iza'il ma'na dep жазып койсоңор болот. Oşol maninin tuşuna koyulungan emne üçün dese, oşol mutakellimdi düşündürүү üçün deysiңер. Liyadulla. Liyadullanın içinde huwa den kay kaytatken ismga kaytat kayra. Isımdan maksat lafız bolot. Neken? Isımdan maksat lafız. Oşol lafız bolgan isim deydi. Bir maninin tuşuna koyulat deydi. Oşol mani, oşol bir maninin tuşuna koyulat. Oşol lafız, oşol maniye koyulungandan keyin, oşol lafız kaçan zikir kılınsa, sen avtomatik ne kılatkensin? Oşol manini düşünüp olatkensin de. Liyadulla ala mutakellim. Birincisi mutakellimdi gana düşündüretken. Ev muhat, mutakellim degen bul birinci çak bolot. Ev muhatab bul kanchanchi çak bolot? Ekinchi çak bolot. Ev g'oib deydi. Neken? Je g'oib üçüncü çak bolot. Taqaddama zikruhu deydi. Uşul jerde zikruhu degen kay qaytat? G'oibga gana qaytat. Ha? Ve emne üçün? Qarag'la. Ankeni deydi qarag'la. Sen qarag'ın ana dep söylөгөнүңдө mına kitapta aytıptır da haşiyada aytıptır. Sen ana dep söylөгөнүңдө sen özüңdүн бар экендигин ошол жерде мындай айтканда башка нерсеге муктаждык калбай калат дейт да. Ana дегенде sen özüң ошол жерде затың бар деп айтат. Sen hudursun дейт да. Аны башка баяндоого не болбой калат дейт. Муктаждык калбай калат дейт. Anta дегенде ал учурда дагы sen экинчи тарап астыңда бар болгондугу үчүн anta деп айтат экенсиң да. Жок тарапты не кыла албайт экенсиң. Anta деп айта албайсың да. Турабы? Астында бар болгон адамды гана anta деп айта аласың. Турабы? Анан сен өзүң бар болсоң ана деп айта аласың. Өзүң жок болсоң кантип ана дейсиң. Турабы? Ошол сыяктуу дейт бул жерде. Ана мен мутакаллим мухатаб эмне үчүн кайтпайт десе, булардын мааниси дейт. Sen ana же anta деп söylөгөнүңдө автоматически булар худур экен да, бар экен астында. Ал гоибтеч бул худур эмес экен да. Ошол себептен маржи'ид домир зикир кылыныш керек экен. Ушул гоибтен максат эмнени максат кылынат? Гоибтен максат маржи'ид домир дейсиңер. Эгерде силер маржи'ид домир десеңер ибараңар чыкпайт. Taqaddama zikr. Ошол гоиб не болуш керек экен? Астын ала не болуш керек экен? Зикир кылыныш керек экен. Астын ала taqaddama деген сөз өтүп келиш керек, биринчи келиш керек деген сөз. Зикруху деген ошол гоибтин зикир кылынуусу биринчи келиш керек.
Aslında domir qayerga qaytadi? Mutaakhirga qaytadi yo mutaqaddimga qaytadi? Mutaqaddimga qaytadi. O'shoni e'tiborga olib g'oyibni maqsad deysiz? Marji'at domir deysiz. Marji'at domir negizi huwa degende bor-u yo'qmi? Yo'q. O'shol sebepten birinchi marji'at domirni olib kelating, andan keyin huwa degan so'zni ishlatasizlar deydi. Ana degende, ana degan domir, marji'at domir bor o'shol yerda. Ani qayra bayondooga ne bo'lib qoladi? Muhtojlik yo'q. Ma'qulmi? Anken al hudurda. G'oibda bor-u hudur emas marji'at domir. Hudur emas. O'shol sebepten marji'at domir desam birinchi hudur qilasing deydi. O'shol sebepten zikru degan domirni g'oibga g'ana chekdeganingizdan dalolat ismun wudi'a liyadullu ala mutakallim muxotab ushul qorina bo'lib beradi. O'sha taqaddam zikr degan g'oibga g'ana chektilishligini. Chiqdi ibora. Ha? Mutaazig o'sha kelamiz hozir. Shashmay tura. Hozir o'sha kelamiz. Tushundingizmi? Sen ertang sen ham biroz so'rash mumkin. Zikruhu degandan nega g'oibga qaytaryapsa, tigilarga qaytarsa bo'lmaydi degan ehtimol bor-da, turib. Nega o'sha qaytaryapsan? Ne daliling bor desa, sen ne deding? Mutakallim va muxotobga sen сөйләватканда алар hudur deb aytasan. Алар бар. Ana degende senin hudur ekendiging bor. Ani qayra ne qilishdik? Qaytlashning keragi yo'q deysiz. Bunda aytib, olib kelish keragi yo'q da, sen o'zing bor bo'lsin, bor narsani qancha olib kelasan deydi. Anda ne bo'lib qoladi? Tahsilul hasil bo'lib qoladi. Bor narsani qayra bor qilishdik ne bo'lib qoladi? Payda bo'lgan narsani qayra payda qilib bo'lib qoladi. Deymish ma'qul. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi. Tushundingmi? Anta dedim, sen dedim. Anta degan domir. Marjiat domir kerak bizga. Sen borsың da o'sha yerda. Endi anta degandan keyin sen bor bo'lsang, qaytib qarab olib kelam qayra. Anda payda hosil degan so'z payda bo'lgan narsani tahsil qayra payda qilib degan so'z. Ne bo'lib qolgan ereje? Tahsilul hosil bo'lib payda bo'lib qoladi. Bu mumkin emas, to'g'ri emas bu. Chunki o'sha sebepten ekan, g'oibdach payda bo'lgan emas-da marjiat domir. O'sha sebepten olib kelamiz. Chunki ketdik. Zikruhu deydi. G'oibni jaz marjiat domir deb. Marjiat domir desinglar iboralar 180% aytam chiqmaydi. Qarasanglar. G'oibga qaytardik-da. G'oibda maqsad ne deysiz? Huwa deysiz, to'g'rimi? Huwani o'zi aytib o'tasizda, huwa deb o'tasizlar. Qanti banan huwani qayrab kelasan? Iboran qarang sen. O'shanda o'lta jesanga boshqacha bo'lib o'tadi. Zikruhu deb o'tadi. Domir qaytadi, g'oibga qaytadi dedi. O'sha g'oibni asnala zikr qilish kerak o'tadi. Misol bunday degan so'z, sen huwa degan so'zni aytding-ku deydi. Hem qayra huwa deganni ne qilishing kerak? Olib kelishing kerak deb o'tadi. O'sha zaytdan g'oibdan marjiat domir deysan tushunmaysan-da. Mana mutakallim muxotab g'oibdan ne deysan? Marjiat domir deb tushunasizlar. Ankeni ana menen antanin marjiat domiri hudur bor. Ani bor narsani sen qayra olib kela olmaysan. Anda olib kela turganmisan, tahsilul hosil paydo bo'ladi. Sen g'oibda olib kelishing kerak bo'ladi marjiat domir. Marjiat domirni olib kelsang ibora ochiq chiqmay qoladi. Ani olib kelish ne bo'layotgan tahsilul hosil bo'lmaydi. Berga ko'rsin ne bo'ladi? Tahsilul hosil deysiz. Tahsil hosil degan tushunarmi? Hosil degan paydo bo'lgan narsani qayra paydo qilib degan so'z. Tushunlar? Ha, ketdik. Lafzon deb o'tadi. O'shol marjiat domirni zikr qilishdik birinchi. Ani zikr qilib ne bo'lish kerak? Oldin ola bo'lish kerak ekan degan so'zda. O'shon oldin ola zikr qilishni ne bo'lish kerak ekan? Lafzon bo'lish kerak ekan. O'shol lafzon degan a'am bo'ladi. O'shol marjiat domirning birinchi kelishligi tahqiqon bo'ladi, je taqdiron bo'ladi. O'shol tahqiqon bilan taqdiron degan lafzon bu yerdan wala rutbatan deb yoziladi. Neden ihtiroz bo'ladi? Rutbatandan ihtiroz bo'ladi. Biz bu ochayni o'tganmiz a? Ya. Biz bu açayını ötkenmiyoruz. Dostkan qaratqın. Mozaq düştü mü? Qaraqla. G'oibun. Ne o'tadi? Taqaddama zikruhu lafzon deb o'tadi. To'g'rimi? Lafzon ne bo'ladi? Tamiz bo'ladi.
Uşul lafzon iki nerseni kamtıydı içinen. Birincisi ne deyle? İhtiroz boltat. Hem neden? İhtiroz boltat. Hem neden? An domir rutbadan. Domir özüne rutba degen söz ne? Çınığı tertipte dağı, talaffuzda dağı, kitabede dağı müteahhirge kaytıp kılat. Bul kaçan dedik? Bul faillikte babu tenazuda gana ursat. Başka uçurda ursat emez. Ama mafulun bihtin domiri bol oturgan bolsa babu tenazu bolsun. Babu tenazudan boşa munda aytkan. Mutlak ne olar? Bol boyt degenmiz. Ha, emedeç babu tenazuda lafzonda rutbadan da müteahhirge kayta urat. Faildin domiri bolsa. Biroq babu tenazudan başka uçurdan eken rutbadan kaytu bolbayt, biroq lafzon kaysa bolot. Lafzon degen neden ihtiroz bolup tur? Rutbadan. Uşul lafzon iki nersen kamtıydı içine. Tahqiqon bolot. Ne olatken? Anan takdirum bolot. Tahqiqon degen söz çında öyle söylem, marci' domir çında öyle ne olat? Talaffuzda dağı, cazuda dağı, tertipte dağı ne olatken? Marci' domir mutakaddim olat. Misalı darabe Zeydun ne deyiz? İbnahu deyiz de. Sonra uşul buna Zeyd ne oldu? Ya. Marci. Buna ne oldu? Ait oldu da şunda. Domir ne oldu? Ait oldu. Bu çında öyle. Cazuda domir birinci kelta, marci' domir birinci kelta. Marci' domir birinci kelta. Aytuludaç daraba Zeydun. Tertipte daha birinci kelet. Ne gedezer? Mafulun bihiden fail kançan tertipte ne olmuş gerek? Birinci keliş gerek. Yemi karayırız. Daraba Daraba ne deyiz? Çok. Daraba Zaydun doraba. İbn Zeydun İbnahu Zeydun deydiz. Ne olarken? Daraba takdirun uşullu. İbnahu de otat. Buna huwa degan qayga qaytib otat? Zaydga, mutaahhirga qaytib otat, mutaqaddimga emas. Biroq Zayd fa'il emas be. Negizlik tartibi qanday? Millet bo'lgan tartibi. To'xtab tursang sen. Domir ne bo'lish kerak oxiri aslında? Mutaqaddimga qaytish kerak. Bu qayga qaytib qoldi? Mutaahhirga qaytib qoldi. Biroq fa'ilning negiz tartibda maf'ul bihdan aslın gelish kerak, keyin gelish kerak be. Ya. Aslın gelish kerak turadi. Uşul taqdiron degan so'z bu cazuda, buna cazuda Zayd. Cazu men talaffuzda gana ne oldu? Marci' dor mutaahhir bo'ldi. Biroq chiniqi tartibda bu xuddi bunday bo'layotganda aqlda. Daraba Zaydun ibnahu. Aqlda buna bo'layotgan. Bu buna qachon ekan? Talaffuz menen kitabada gana uşul suret bo'ladi. Biroq aqlda ne bo'layotgan? Daraba Zaydun ibn xuddi buna birinchi suratga tushib qoladi. Bu emneden saqlanib o'tadi. Ko'rinur lafzon degan emeden tahqiqdan ağam bo'ladi, taqdirdan da ağam bo'ladi. Tahqiqni da qamtiydi anan, taqdirni da qamtiydi. O'sha sebepten ököteң olib keladi. Ha bu emneden lafzon deganda rutbatan degenden ihtiroz bo'ldi. Misali rutbatanga qanday misal? Daraba ibnuhu Zaydan deymiz. Ne bo'larkan? Daraba misali. Daraba ibnuhu domir ma qaytib qoldi? Maf'ul bihi qaytib qoldi. Uşul tura emas desa, bu tura emas. Bu babu tanazuda dağı başqa uçurda dağı tap-taqir mümkün emas. Bolgonu fa'ilde gana ursat beriladi, lafzon gana wala rutbatan gana. Tushundinglarmi? O lafzon degan o'sha yerda ihtiroz bo'ladi. Neden? Al-domir marji' al-domir nekin rutbatan qaytmaydi. Bundan ihtiroz bo'ladi. Buni söylemdan maqsad
Mına болады, түсіндіңдерме? Ушундан ихтироз болот. Лафзон деген ихтироз болуп, плюс ичинен нени камтып атыптыр? Tahqiqon анан taqdiron degan misolni qamtib o'tadi ichine. Tushundinglar, tushunmadinglar? Ova. O'chirib solgunchi, mo chekasini. Narg'i chekasini o'chirib. Narg'i chekasini, ova. Tushunmadingmi? Dostonboy. Lafzon degan ekan, birinchisidan tamiz bo'ladi, ikkinchisidan ihtiroz bo'ladi. Neden ihtiroz? Keyde marji'u domir ne olup atken? Domir özü aslında mutaqaddimge qaytadi deymiz. Keyde mutaahhirge qaytib qolat. Bunda aytkan özünden keyingi kelgen sözge qaytib qolat. Lafzon gana, je kitabeden değil. Lafzon je kitabeden deb aytasın. Biroq rutbadan qaytуу mümkün emas deymiz. Taptaqir. Negizle mümkün emas. Maqul bu? Biroq oşol keyde lafzon qaytib qolatken ne olup atken? Biroq taqdirda ne olup atken? Mutaqaddimge qaytqanday ele bo'ladi aqlda. Biroq bo'lgan jazu menen tilde ne olup atken? Jazu menen tilde zayt domir özünün domirinin keç qalıp qoladi da prosto. Biroq taqdirdan ne deymiz? Xuddi buni aslındagıday deb aytamiz. Çünkü negizle qarag'lar. Marji'u domir aslında mutaqaddimge qaytadi. Lafzonda, rutbadan da. Aga birinchi misol. Tahqiqon degan ne? Daraba Zaydun ibnahu. Negizi domir uchun qaytadi. Bu lafzondagi kitabeden dağı anan takdironda özü şunday bo'lish kerak. Keyde buna vacih kelip qolat. Biroq bu vacih lafzon gana ruxsat anan kitabeden. Biroq taqdirda ne bo'ladi dedik? Mo birinchi suratdan ele vajihini tushadi taqdirda. Bu ushul ruxsat ekan. Ammo surat keyingisi Daraba ibnuhu Zaydan degan. Bu tap-taqir to'g'ri emas ekan. Ma'qulmi? Ankeni negiz nega tap-taqir to'g'ri emas desang, bu oshol joyda domir, nen domir, maf'ul bihtin domiri, domir maf'ul bih nes tartibda ne bo'lish kerak? İkinci kelish kerak edi, to'g'ri? Значит, rutbadan tartibi, rutbadan chiniqi tartibda bu ikinchi kelib domir o'zidan keyingina qaytmaydi-da o'zi. O'ziga cheyingina qaytadi. Chiqdi. Negiz aytib kelgan masala domir lafzondagi, rutbatandagi mutaahhirga qaytib qoladi fi sab'ati mawadi'. 7 o'rinda. Anın 7 o'rindan birosida talash bar olimlarda, ikki mazhab bar, 6'sı ittifoq bo'ladi. Ma'qulmi? O'sha 6'sında da İmam Farroz qarshi chiqsa kerak, Alloh alam. Tushunarmi? İmam Farroz büt qarshi chiqadi-da. O'shol 7'sinde ne dedim? Talash bar dedim. Talash bar. Biroq 6'sı ekan ittifoq bo'ladi. Tushundingizmi? Bunun o'shol 7'sini eng yaxshi zikr qilgan Toj Shuzur Zahab bo'ladi. Sharh Shuzur Zahab bo'ladi. Ayoy tartibini olib kelib bergan. Eğer qaytam desеңер, o'sha qayta olsаңlar, o'shol yerda 7 ochiq topgan, 6'sı ittifoq, birisi xilaf topib kelgan. Ma'qulmi? Tushunarmi? O'shalardan biri marji'u domir, babu tanazu'da bo'ladi-da. Babu tanazu' bo'ladi. Ikkinchisi domiru sha'n bo'ladi. Ma'qulmi? O'shani topib kelaveradi, ketdik. Keyingisi av ma'nan deydi. Lekin